chim thu pui YouTube channel clear to the subscriber rong te chi bai vek ole voin hi March ni kwa ni nga ni ania tung tuma hian voin lama long tai districta thil theng then khatte ron tar lang don ani March ni somni pasari thotan zana tanga April ni cholni zan thleng longlai prayer mount muna chanchuana crusade Koshan Paul Big omlowin pathian thu tak thu puan chuana nei ani dona mi zong zong adu apiang lotel turin Iswa Krista mingin kan soma cheu speaker turte rongbol tu lal thazwala ambassador for Christ team le rongbol tu vanlal zuilianate anni ang zanlama hun man chin ani anga daruk le chanve tangin pathian fakhla zai ho chan tur ani anga he chan chuana crusade a hian ti sa le tharau damna chang turin ilo tel ve ngei don nia Veni akan Central Uele tunai tu sang Central Executive Committee chu Central Uele Office chu komin Uele CEC meeting hi Central Uele Vice President Puevla ro thangan akai ruaya eta antu rel langsar zinga February nisam nile pasari a Central Uele in Mizoram Chief Minister Nena Anlo Ngento District Council and Minority Affairs Minister Puar Lelzirlian chu Minister Tanga Choltir Tur an ngen na chu Wain thenga thuthar engma riatur omlo wangin Mizoram Chief Minister Nena hian ngen na siam don le ni sila ti in anrela February ni som ni le pasari a press release anti chua hian Assembly House Minister Puar Lalzirliana ADC te musit taka atong khum chungchanga Chief Minister Nena hian DCNMA Minister atanga choltir turin an lo ngien to a he an ngen na hi a hlotlin lowani chuan malak zui sel atop thlanga malak zui an tum thu an tar lang tel pokani chutiang chuan Veni thlanga engma thuthar riat alani lo wangin Mizoram Chief Minister Nena hian ngenna thennon le ni selati in anrel ani Veni akhan Lai Women Association LWL All Mizoram Women Federation te chuan Myanmar atangra tlan da na kem a meichia tani manpuin chanpuina an hlan ngala Longkai College venga refugee kema hun an manna hian PKR chingpui All Mizoram Women Federation a treasurer chuan International Women Day lopian chodan le minute danin ahum hal chungchangte mi pain an duang anga minute chunga harsatna an thlen thin chu phal ani to lo thu te dan waya minute an him to thu te asaya pivilarin kimi President Lai Women Association Headquarters Point thu sein Ratlan tenen Women's Day an mangho thei chu lomom mati thu sein Myanmar tual chung boin awangin Longtai district chunga sahim na zong Ratlan chung kwa engam zat anom thu te soilangin harsatna an nei ani chuan LWA a thlen zel turin acha bok ani he hun man puitu pilal du omi Lairam Iswa Krista Baptist Koshan mi chepola General Secretary Point Ratlan te chu anom na pianga pathian thrang tura chain sahim na zonga an bel khuate timual phau thei laka inthiar film zel turin acha bok ani Voina Ratlan te na mi cheni manna hian Longtai Council veng
branch LWA ten namlam an entira LWA town branch ten an tho khom mutpu thuam no le e rong bol na bungbel chi sang sang thanem tak ral tlan te hna hian an pengal bok ani